solok non dame na Jesus nian pamaruk timoruan hoto iha mundo tomak na bemang nam kari iha rai klaran tomak ililiu ba timoruan seri timur lorosa ililiu ba imisra ba makmora sa hospital o imisra ba makmora sa emalatamatan imisra ba makmora sa lateiro sa iha isolamento iha Vera Cruz iha hospital tamba corona tamba razões ser celo imisra ba cadeia imisra ba maksenti mesak isolado marginalizado solok no dame na inian hamoto ko imi hamoto fale ho hao amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Dia Maxoin Ho Jesuíta sia a forma filho fale ita se ia ela fulan outubro fulan na infeto nian ita é domingo 24 de outubro de 2021 e domingo badala tolo nulo tempo vai inca tempo como nian uma creda haraik maita leitura stolo na sambai vai primeira leitura mais profeta Jeremias segunda leitura mai husi lia husi surat ba Hebreus sira terceira leitura mai rasi husi evangelho italian nai maxoinian mai husi São Marcos ni evangelho e hane evangelho batak mai be ninia mensagem mai ita atu ita cumprica atu ita contextualiza sarik na fating ita ninia atitude sarik na fating ita nia fuan sarik na fating ita diak ni an dia nesane e tempo ne ba Jesus sai da down husi Jericho honia escolante sira hotan e malubum botira Bartolomeu Timeu ni oan e makia liu na matan dele ni tur hela i lurau nini ni rona kata Jesus Nazare nian makliu daun ni hahu hakilar dehan Jesus David ni oan sadia hauba e mabarak haksiak nia atu nonok mabe ni hakilar makas liutan David ni oan sadia hela hau Jesus amrik dehan bolu ni mai sira pulu ema matandelek ne hodi dehan kita tahu hamrik tiha nia bolu daun o matandelek ne soetiha nia hena taka hak soit bahasoro Jesus susubania o hakara hau atu halo sava o ni hatan mestre halo hau atu harenete Jesus simu hodi dehan o bele baona o nia fier mak soyo matan delek ne tekil matan hare mosfale hahu latuir Jesus maluk do bensira lia maxoin maluk do bensira evangelho de ohin badak mas be evangelho de ohin forma ita lição roma forma ita mensagem roma ni hakilar né ni hakilar David ni oan Jesus David ni oan sadia hauba ita husu falo ba ita idilek ni an saída mak ihau ni an saída mak ihau ni moris pessoal ka moris família nian be husu hau ka tau hai condição le atu husu Jesus sadia hau saída mak precisa husu Jesus atu Jesus ne sadia hau ni moris espiritual ni moris economia ni moris saúde ni moris relacionamento ni moris fier ni moris devoção saída mi hau ni an hau precisa atu aquilo ba Jesus sadia hau David ne on sadia hau ita buka to tempo ruma atau halo reflexão não nemos e a parte selo sira bolonia atau hambrik la atau Jesus sira dia bani o kita tahu ni bolu ova kali kita ni mois loro ita tem que rona mos maromak ni lefuan na bemak mai huse maselo o nem maromak ni lefuan me dareusi acontecimento evento ruma kata nem maromak sadik ita nem maromak bolu ita nem maromak acompanha ita nem maromak dudu ita mas ita é coragem kalai ita barani kalai atu besi ba nem maromak ni lia bolu ne atu besi ba evento moris nia ni ne bemak ita hare nem maromak ni presença ihne ba ita é capacidade atu hare nem maromak ni presença ihne moris loro kalai ita la tahu buat na bema acontece ita ni moris ita ni nação sabraut ita ni moris nação povo buguranga corona halo todan liutan ema mate loro into beledihan por corona com corona tuir teori direkne e hedane duni e situação dane duni mak mensagem ohin sira bolu malo di hambania o hambrik ba o keta tau e hau bisa tu di hamba imi hotu kata tau ita ni nai heng hela ita ni nai mai hasoru ita ia coragem atau laha sori ita nia nai ne tamba nia mag ita nia moris ni hon nia mag ita nia moris ni hon indeve selorita ba moris ita bema dia kliu ia moris ita bema ita sia soru malo honia oin Jesus di hambania fier ba oni fier
maksoi o. Ita refiere da nedo nigala. Hota o hilori e secta zoi oi. Ya realizoi zoi oi. Ema lohi malo, ema manipula malo. Ho projeto oi oi. Ema bele hal politiza boti da corona. Oi sa. Ita harebe ita nera dani moris niane. Ita siha ia na fatin fier kala. Jesus de fierba se. Fier se. Fier insa. Ita husu pergunta serane. Atu ita purifica ita ni fier ba Jesus ita be. Ita laha soronia. Ho coragem. Niemos laha soro ita atu lori maksoin ma ita. Nia matan hare fila fale. Matan delek ne matan hare fila fale. Mas bela os matan ida ulfatok nenit mahare. Ita husu graça atu Jesus cura ita. Atu ita refier bania. Atu ita hare buat fong ho matan fong. Liliu ita hare buat fong ni hamoriste. Ho matan fuang nian. Ho matan doming nian. Ho matan fier nian. Ho matan solok nian. Kata hau e matimuruan, kata hau e makatolika, hau fier e Jesus. Ida be maya soro hau tu soi hau. Ida be halakon te hani matan delek ne. Hamos te hani matan da delek ne. Fordiak mai hau ne. Atu hare buat toto fong iha Jesus. Atu hare buat toto fong lihus Jesus. Atu hare buat toto fong bas Jesus. Maluk do pensira. Hau desejo ba imi domingo ida matan hare buat toto fong iha Jesus Cristo. Deite. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.